Akukho angakwenzanga ezama ukuzelapha uBK. Lokho kuvezwe ngomunye wabangani abakhulu bakaBheka, BK Mchunu, ulungelo Ngelovivi lana ongumculi kaMaskandi, utshele iphephandaba Ilanga ukuthi kalukho kuhlobo likaDokotela abeyalela lona angalihambanga uBK. Uthe-ke nabantu besintu bazamile kodwa-ke kwamehlula ukufa. Kwezinye izikhathi uma-ke ebantwini ababonayo abelapha ngokwendabuko ubethi-ke mangihambe naye ethi ufuna-ke ngiyomlalelisa okushoyo bebesho abakushoyo ahamba ayokwenza. Kalikho-ke ikhambi lesintu abenikwa lona-ke angalisebenzisi, kalikho-ke iphilisi nomjovo angakusebenzisanga, kusho-ke uNgelovivi. Uthe-ke kwezinye izikhathi ubekhonjwa-ke nasemanxeweni akuba alungise kuthiwa-ke makalungiswe kodwa-ke lutho-ke umehluko. Utshele iphephandaba ukuthi kasikho-ke isifo esitholwe ngodokotela abelashelwa sona-ke uBK. Kalikho-ke iphilisi eliqondene nesifo esithile okwatholakala ukuthi-ke unaso. Lento-ke ebimphethe ibimtshontsha-ke ubelala-ke phila kuyasa-ke ngakusasa sekuyabatshaza. Usekhala ngokuthi umoya uyavaleka, uphelelwa-ke ngamandla, ashiyeke esitudio ephume-ke noma-ke esethwele, kusho-ke uNgelovivi. Omunye kwabasondele noBK uDokotela Ngogi Mahaye noma-ke umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ube nesigatshana-ke esiqondene nengosi yamaNazaretha ohlelweni-ke lukaBK noma kuhlelweni lwalo msakazi ngoMgqibelo ekuseni-ke ngo-2021 kuya ku-2022. Uthe-ke isizwe-ke sifike lwembiza ngokudlula-ke kukaBK.